tutigithiaga night clubs guthaka kuo most of the time ni karia joy uri kurite na keso irabu hinge mikawa ni mihinge makanitha ni mahinge riu na DJ uthia kanitha na hau ni harutaga irio gutire guthie yeah so ni ndahotire go come through na back then tutia na studio so like 80% of the DJs huku Kenya mzima ndahotire ko my services cia gutuma mathie na mbere na wiko no fosho and this is how it was happening no adoya ito huku locally na outside country by the mudu othe rajedore okono ni DJ yo wothe hidio ya covid arekordagira gwakwa for like a period of 6 months before andu majetie kugura gadget muyoro gioka my mom got sick man sana so ulikuwa napata nilikuwa natoka Nairobi kama on a Monday maybe Sunday hiyo siku mathe amelazwa hosi ni akoma thibitari riu ni ndauma Monday tunaona twina mugunda twina indo turarithia nake na goya wa mami one thibitari ona murwaru aramaka mucie gutikaiyo so na no kuhota kuguthuka ninie ndaguthuka Monday so kuna expenses ni uguthie na ko ni gubanga uri kumurugira so gukora ndaikara na ko kuma Monday nginya aramithi nigetha njoke on a Friday Githika muno murori witu kunyitioge ni muthenya wa umuthi. It's another beautiful day turoke mwe kumwe kuma guku studio ni cia muhe wa Mwige Media. Karibu sana we utufuataga wiruragira video shitu niria na mbere gutambura na ngakugeithia we kuria guothe uri Kenya uri nja ya bururi na nja wa bururi mabũrũri ni maingi ni kuri kuria Gulf, USA, kuria UK, kuria Sweden, Poland mabũrũri macio mothe nginya South Africa ndireriro kwina andu ingi muno matwiruragira ku ndimunyitio gani na ndimucokerie ngatho cia mwanya na niturathi na mbere go subscribe niturugira mwaka ono ngiye subscribers 300 ugo twina gifarwa tondu ayothe twina na tumonete na kindu miaka 2 na nuthu turabatara tumagie na mwaka uyu and I know ihinda riu niri gukinyira ani muguthi na mbere go subscribe na ho nguririkanie we mwirori witu ati ni tukoragwo na channel membership ni haria ujoina gata subscription ire ya Netflix ukarenga go kanyamu gagoka hari go support wiroria turutaga twina plans ithatu wahutia wako join ni ukuona he na muhe wa Mwige support system oguo ci house listed wahutia ire kuhutia hauri ni go prompt uhuthire kadi yaku o subscribe nigetha ukoragwo ukiri part and parcel of Muhia wa Maingi family na hono ndiraugire andu diaspora kuri guothe muri oikone kwenda ku join premier gang itu itikira kunyandikira kwitukira namba yako iragira ho screen yaku nigukuhe kindu gitagwo link join group na thaici twina andu aingi nigetha twako tuki interact twi hamwe na video yauma ngakongekirie link hau muthenya wa muthi ndi haha na ndina mugeni na mugeni uyu witu ti mugeni utoi ni mugeni uyu ni akoragwo kuria mitambo-ini gato guku bururi-ini akiri DJ munene muno makiria na muthia ndacokire ndiramuona agikorwo interview ni aruna itu a media na ndakiuga ni gukimwita mitambo-ini tuko tukiaraniria tondu ni njui mundu wothe ndehaga hana nginya akona undu wa kuga undu ucio ni guteithagia we mwiroreri na undu ucio ni uteithagia nginya ucio woka tondu njuri mwe ni muthia mugatwikira mundu ndareha kirathimo ugu ndugathire mitambo tuko tukigwa kuma kuri Chris Stylus tukigwa kuma kuri DJ Chris Stylus na nyambe gukuhe kanya bro wambe ugitugeithie na ukire mwiroreri nginya Chris Stylus no kuria umire kana gwi thayo tucoke tuko tugithie na mbere ni ngatho muno muhia yes jitao Chris Stylus mundu ne heragia icio cia mbere icio cia DJ no ri uria ugetha kiria ofosho niria gwetha kanyamu yes ya gwetha kanyamu kuri andu aria megoku Kenya especially mucio wa Nairobi matura maria marigiceirie aria mena nja wa bururi kana nja na Kenya keithi nyingi muno kurio yes kuma kurenie na kuri andu itu nego karibu sana Mr. Chris yep wewe mundu mwe ndakoragwo ngi look up to
back then when ndari na ambitions ya gutwika DJ. Thank you so much. I'm humbled. Ndendete gukapako no biyiko iguru hanini. Yikore. Githikore vibe sounds. Na kothio ndacokire ngikimite no ndo wa ahukia cioneki. Yes. Kioneki kihukio. Ndege kihukio. Mogio kile gitingia hukire no ene tukuga atia. You see, I love it juu nimekupata hapa. Yes. So not what it's semani anyway. Ngai no kagana njire ngitogacemania. Ni karibu sana. Rĩu asante. Ndira kwamba kuingira reto ici cia juzi reke nyambe nyingire horo-ini wa riri DJ Chris. Kwi kundu wari na kuria wagitutukanagiria miaka ya tene. Na murori witu ndikana hihi no kimenyithie murori witu hihi okuma kuria atia, you know, maybe what happened briefly tukicoka kuingira rugano rwa muthenya wa no thire brief mono. I guess tumepea hiyo story ya time sana. Where started mi nilianza place ilikuwa inaitwa Bahasha. Na urikane Bahasha hedi etagwo Country FM. Yoka gutuika Bahasha. That's where the journey started. Although the journey would have started uko Royal kitambo. Kuna time nilikuwa nimepeleka job zangu uko lakini haziku go through, but Bahasha where the journey started. And immediately after like a month kufanya another opportunity kanoka. Okay. Sana nikaenda kwa media ambayo most of the people wamenijua kuniona na kunisikiza. And we worked there ikakuwa poa. Tukapiga miaka ngapi safi ya kitu 6 to 7 years straight. Miaka 3 to miaka 7. Yeah, around 6 hapo. Okay. 6 to 7. Na no akihuro wega. Na agituika ni ukuma. Na uma ningitoba twakwaga kidogo. Yeah, nimetoka hata by the way na dauma na no nadako ndio around, but then ikakuwa overwhelmed. You know, COVID kicked immediately after 2019. By the way 2019 watu ndio wali alafu 2020 lockdown. Okay. And hiyo kwanza watu walikuwa poa kogwo kune kwa dadhirio utugataine wadu because now hata ndio kitu sijasema. Hideo twakana na kiri andu are magirikana wega ri hideo ni dai na kindu gietagwo street feedings. Kwa ciana irio. Yes. An idea that I got. Najua ni Ngai wahete idea yo tondu kwagea na lockdown ri mikawa ni yahingirwo. So you can imagine kuna watu anaga place ya kulala. Mikawa area iria twatigia mikawa-ini iria cikagio kibuba-ini ri nicio na andu aingi muno mathia kurogota. Riu mikawa ni mikawa ni mihinge. So gutire nginya matigio mau, you know. And then ngiuga atiriri tondu nyonaga andu magitengera children's home, you know, andu maki ka through mundu regia na ngrau kana tena handu ha guikara. Mbona ni cianza ikitu ona maundu mau matiari kuo back then. People atu akwa andu mathiaga children's home was there before saa tukuje vitu zingine. Can imagine hiyo time na kuambia kuhusu hedeo ya kuhesia so kurairio na tumia na no kuyatumia makoginya na kwa mundu na ciana ithatu na koma corridor-ini ya nduka ya muhindi. So ati ndare ngijivanji na karia rege nena kana kanini watu kamwende to ndari ikara nja nduka yake kihingure themwe yakinya thaa igiriri nirio mathia kwara makatoni. You see, na nilifanya hiyo shughuli sana. And my aim was not to collect pesa kutoka kwa watu. Ndara andu atiri hindi ya COVID wele hario riri ndugia mundu ragieka extend mkono tu ucokia guoko. Yes, kugu gwecia ku ni ku ndorire. And then hindi yo ma DJ tutigithiaga night clubs guthaka kuo most of the time ni karia joy uri kurite na keso irafunte hinge mikawa ni mihinge makanitha ni mahinge riona DJ uthia kanitha na hau ni harutaga irio gutire guthie gwa guthie. Yeah, so ni ndahotire go come through na back then tutiakire na studio. So
like 80% of the DJs huku Kenya mzima ndahotire kumahe services cia gutuma mathie na mbere na wiko no fosho. Wow. And this is how it was happening no andu aya itu huku locally na outside country. By the mundu othe urajendore okono ni DJ yo wothe hindi ya COVID arekordagira gwakwa for like a period of 6 months before andu majetie kugura gadget. You remember this time ona mundu wina mbeca ungiendie kugura kindu online ona shipping ndungionie kindu na ihenya andu ngota gushi. Yes, na indo guku andu ni tondu wa panic magurire ginya kamera igethira ginya kamera igethira. Yes. So ni magiokaga no gakora DJ ni guka athake for 2 hours Facebook tiari na TikTok. So mundu akora TikTok ni katene 5 years ago. Okay, ka Facebook live re mathata merire andu aria nao meruraya na aria megukuri ni lockdown. So gukuri andu matikona retainer. Some of the countries outside watu walikuwa bado nasikiaga kando kana ingiaga ataka uko home. So no akora mundu thia wira mathaa 13 hours 15 hours musie idol and then kuna mixes za DJ, kuna DJ anacheza rumba, mwingine anacheza kigosho, ndio kaingira hau ni tondu wa general stereo mode nayo ri waikia $5 uge $2. So a DJ in 2 hours ni angehotire guthondeka maybe for like tukianza around 10 to 20,000. Wow. Yes, it is not bad. Yes, now kona tere yeah, and there are DJs who would even make 100 and 200. Na shwe mwe. Yes, nidikana hidi tware hile Chris Stylus ni omwe rawarege ni okire in fact are DJ wa bere kuthira studio and of course I charged todo ni yale plan ya do mari zaga besa na Chris no eda guthaka no fundraising niyo ya Chris ni athondekire over 300,000. Yes, in less than 2 hours. What? Yes, so no akoraga riu uku ni kuo ndorire riu andu makiaga message iria cia Chris ni ekirire bisa good morning good evening na nikio juga ugienda kumenya mundu we busy re maundu mau maingi ndungiona muno mtandao-ini. Yes, ndungiona maundu maingi ni mahituka mundu tondu riu this ni tulikuwa tuna 24/7 tondu menye kwina andu guku maroka muthenya kwina andu marenda guko tuku nigetha ma time US time mathaa ma muthenya kou ndiko no akurenda andu marajuri ndona kuria wakiambire kurira ndari na wakiamba kurari. Yes, ni uracokire na by the way itekuhigituka hau muhia and then gicemania na andu eka by the way makinyenda and ngeje kurutaga wira riri Mwangaza Media. Yes, ngeje guthia Sunday weka show ya 2 to 4. Now I'm very new to Kiswahili TV station riu ona ndiakirutira kwaria githweri hau nikuo ni na ndamenya ona gukurario gathie githweri na it's been a journey. Nimekuwa Mwangaza for 5 years now. Wow, that's really nice. Riu ri hindi no wehitha ni wacoka Chris witu na wacoka ni uracokire na mururumo gwita mururumo tondu ni gukuona nenda-ini na most of the Kenyans marari concerned tondu matirona tari Chris uria monaga hau gabere niguo andu makiuga amechange this kwa andu mauga ni brother yaku ndoniona no washite something. Riu ri hindi no wacoka ri kwa ari mandu matigetie kuga ni clone riu ni are clone ri arehitha kuga ni clone wacoka ri ndiro ndende utwire categorically andu marugire we muhure ni maisha ni joy ni ndungihenia ha mitambo-ini. How are you faring generally as a normal man? Mwenye akona mikono na miguu unasema challenges ziko because watu wamekuwa kigo through a lot pia both locally na nje. If you talk to people even outside watakwambia yo madhina no maige even ndivyo kunaenda na nini so onareria ndo ma complain mono horo wa fuel prices na nini even people outside walikuwa na complain so inafika tu pali una normalize tu una normalize na gitirifu ine kiurutio kimenyaga who to talk to who don't talk to you get to learn a lot etodo time yo bado inakuja na vitu mingi sana na utaweza kujua
nokota kogo maundu mau matiagaga hiyo watu sema ukweli tu watu rudi down na watu bounce back ina depend to pressure isikubebe and then usikubali kukataa ugatekere kurega yes usikubali kukataa kama usikate tamaa una get you keep on na ujipigia kifua alafu ukae tu kama mtu unajua keki inaweza tokea any time na unataka kuwa part of anything can happen. Yep. Wow. Dinakiuria Chris. So like hiyo time ni kukataa tu unakataa kurudi ocha. Unakataa. Yes, because you can remember wase wengi mabizi wase wamefunga wase wameenda so unakatalia huku na with the purpose. Okay, umia tu. Wina mwehoko. Yeah. Wow. Ni uraugiri horo wa kidnapping. Hare ya Blue Springs. Na ndingine maenda guthererwo ni uhoro ucio hiyo story ilikuwa ya kitambo it was back then ile story ilikuwa naongelea ya betting the gambling thing the casino thing Kenya biha mi ilikuwa tu concern tu because nilikuwa pia victim in a way na najua asiarito area unatugiteithagia and maybe our brothers or sisters who are back at home wanyitagiri ugakia mere na mama mere makanywa kagera tondu riu he mundu waigerera 50 maita mana ndanona terera thimu ndinoka you know na ringi nicio guiketie ringi igure sapa kana cumbe kana sukari kana maguta igaithio guo riu akora andu ni marafirisikana kuriga niki wakora wirura ringi utuma ringi bia ginya cia mafundi ciothe ithaka riu akora kwina bara nyingi muno and I've seen nimeona watu wakiuza magari ukona mundu akienda hakue kuguruka kona mundu ginya hakue akienda kwemunya njwiri after that nilipata confession mingi sana so juu ya hiyo hit na nini au kosagi watu maybe wanataka kuteka advantage dirauga ati the hit itself atakwena andu mafangite ati ale makmtawira ucio o kana aria me involved no ni wega mundu akoragwo ekiafu you know kwi mundu umenyaga atiriri ni urethwo ni kindu fulani uko na rangos na so and so take advantage so that's what happened but it was ilikuwa an attempted kidnap but ile njia yao ni vile tu unaingia kwa dinga alafu then utaona mtu akikam towards you aikwambia niaje sijui kuna mtu umetuguzia gari na ukatoroka kwa nini unajua wanataka tu attention yako uuliza gari gani wewe umetugongea gari sasa tumekufuata so unaona msia na kam na unaona msia mwingine ana kam so sio wanataka wapate attention yako and then utoke utakuuliza hiyo gari nimeigonga wapi una get so by that time unakuwa uko alert lock milango so by the time walikuwa nafika au kujaribu kufungua milango inakuwa ushafunga unakanyaga res unaondokea ilikuwa hivyo so wale mnene huo sikuta na diedire gushare na ndo mundu ria nderire ri ndoya andu nimeciragia ndeto ni cia gwitungira ndathire Kasarani na ngioya obi thinking no ndimire ginya wallet-ini thaici ginya umuthi it was serious na ngiuga ni nguhurira mundu umwe riu ndahurire kama wa Kamlesh ngimwira what was happening na uria ndona so you know as a friend akijana weka wega nake but weenda tumtaani so but kutoka hapo sijaisikia story na si kuogopa najua hiyo ni story bado iko you know vijana wanaumia na hii kitu ado maragerera maundu maingi muno betting unania ni yari kandege kanaumiza watu vibaya sana ndinakadada yako thaici kuria Mathare Hospital ile dido ciothe irakinya handu rahana te kwa bigutemba uri andu maratengera marameguthukia kuria gutana hitana and ni I don't know no nyende ya Kenya na andu twina omone how magnitude yodo cio
mone magnitude yodo ucio ni ndu munene muno because ndungihota kurugamia kindu o giothe na you know at a point ogoragia ndu nginya mundu ni yakwenda ni gute ona 100 kana 200 ina day mundu ni kwendia nginya ngari no anyita inakuwa tricky sana na ku recovery pia ni noma sana so hiyo ilikuwa call na uhorosio juu kuna kitu ili happen nini ndiye igiari mundu wendete kakarari ni giashainire muno na ndete ndo ni ugipointi rauga tigo ugo mogereria kungini urapo hare Bruce Spring ikigatumatiria kioria kio ilikuwa tu rapita na it happened like hiyo period tu nilikuwa na address hiyo story like some weeks later or a month muthenya wa event yaku no waria muno na kuga no waria muno tugukira ati no waririe uru it's just an observation tonoi uhoro no wakigira online na dikirio na ndio ona negure no waria horo wa tube ati nakumbuka kire horo wa sausage my question would be kire kirigioria about horo cio wothe tono akigwetire andu kadha negure no ugire compassion wene wa beti the real compassion what actually Nikii what actually were you addressing kana mundu endaga ne horo cio ri wageragia ku communicate message iriko dagiria go communicate message hana rere I was na direnda go rectify haha na I hope itakuwa authentic sana kwa sababu hiki kitu ilichukuliwa na watu na you can understand actually blame wase to bloggers you know why ona gatheti gazeti iko headline hana area ona Jesu ne ugire andikia marwa yake so ilifanyika but then no nyende clarify la mundu wothe nyabetie nawe na andu areme gutwirorera outburst yangu ndiari ya expectation because ona mwana edukisiara no kalera no kama maundu mothe you cannot entirely depend on him or her na niatuka independent okone muiretu ni guthia hike mwanaume ni guthia hikania na agia na family so as a parent unatulia we unajipanga tu no kiria mwana ari kuheaga ni extension na ni wendo wake is not a must gutiri message gwagate ciana no nginya tirutage tigari irie cietago group so nyabetherie hau the expectaga undu wothe kuri andu acio yes exactly na ona andu acio the gutiri mundu ahurire thimu ngimwira ndira expect ukanoka no kadehera kindu fulani no uria wira mundu otirika no gacira mundu kamura ndi igokona ri if you find time just come no nuona riu kuri andu mukoragwo na deep connection some kwi handu mwambaniria na mundu una get to riu tingiuka tukorwo ati tutie twakorwo undu-ini na kana tutie twakorwo twina ngwataniro njega and then goro de bita oguo ni andu ri dana korwo de thina-ini tocio wa distress te o daugaga undu there's a time tulikuwa na tuko almost kuauctioniwa and apart from the place that I've been working nase wali come through nenda getete andu a industry gamoni indo you know ndikana ginya ngihore papasi ngimwira ngeria gwetha mundu ngikate but then gaidokire na njira yo Gaya gete majira I got someone and akanipatia shughuli job poa na nikafanya nikamaliza ikaniset kwa hiyo shughuli and then kanya mkadada fatarana kere nimekuwa nikipata support system poa yenye imeweza tufike pale tumefika so and then odogewa ogwo hiyo watu walikuwa naita outburst these are people I've seen na nimekuwa nao na nimeplay a bigger part kuliko watu wote hao watu wanaona ni wa maana sahi yes kwa it's ni place yenye nilikuwa respect yenye nilikuwa na demand ni rightful kui ask ni watu walipata vibaya na mimi nikaito venye ilitoka this was something that was not planned so kiria kiarutirere o uria mundu o uria witikio wake hana yes riu koguo riu kiria koge thiini wakwa kana uria ndungataga ri niwe waheire hinya wa kuruta undu cio hana uguo do you have anything against these people akuna but
ni ile tu najua gatu like no ule umenyaga atiriri ona wetia andu othe makwendete you know and unajua hata even after hiyo nimekuja kurealize hata hii platform hata social media ni stage tu mtu anakuja mundu akeedia uri arenda andu mamwoe so yes uri arenda andu mamwoe but deep down unapata watu si wa authentic na kindu kiu nikio turaga ugakora ni tadi shabik ka de fan ni gwendete na we muini no inaga nyimbo njega we kama gogona ni njuka gwaku ga support giri 20 no ingekuirwo ana kana tuthi kuga tenturathie kuona mami no nginya urenjira atiriri ni urenda mbeca cia maguta na mbeca cia maguta nita musara uri urihagwo guku so kona twina andu aingi a kuhuthira na uru matari genuine so na it's high time nigetha mundu thaici naive waingira kawira urandikiro kawira kambuni-ini fulani ndakahuthikike uru ndakanoke nyingio na kiriri gukiuga ni ararikire kumenya kana akorwo agereire ihinda iritu muno ni undu ungihota gwika atia mundu rai na rata 10 anyihie matuike eri kana ona mage ugitigwo no umwe muguteithania the basic thing ilikuwa hiyo na sikuwa na judge with that event ndiwa ndukiria matamenyire the reason why nili plan event on a Wednesday on a doni makihudira gabia it's not on a weekend then ni January pia watu walikuwa wamelipa rent wampeleka watu fees bana ifanya hivyo but for artists and watu wanafanya art on Wednesday people rarely perform anywhere and then kwa wasanii tunaona nyue content creators ugeta content creator igogona iniria kunimeguka ginyota na kindu todo basically ukuagi unahitaji pesa you just need that ka support you know onoko ni dana gwikira ndo wa biari at least you show up na ona wale moe at least data message niambia hey Chris najua itakuuma juu sitaweza kukamu nwanyita ona dukajikiria pesa because it's not about money no riri nyoni atiriri getiyo kautu todo na no guonie yona mundu agiceragiro handu gwetito kera mundu inahota todo ni urenda riri ndugu yo eki atia but sasa point ni hii time wase wamemalizana na wewe ndio Mungu anaanza na wewe heki hinda kiu no ngigeria gwita andu matingioka nimekwaga kuona undu ucio we wa bata muno na no irio ihinda riega na ryo ria kumenya atiriri we to cast your net kuri urikagia net ya nduikagia net ya kwenyitage mahiga na miti na miramba iria kueto ni kiguo ugithie kuruta net ri tarukite yothe so ndinginyita ginya thamaki wow hena kiuria kingingenda kuria uhoro-ini wigie the same uhoro wa muthenya wa event to do wakiugira maundu maingi na hena video ndacemania nayo kwi muthuri murata wakwa yandikitwo I don't know if you said actually digota substantiate story onire no ugite ati tharia inamba ciakwa mutikane you know ndienda utindagicokio ucio but my question to you Chris will be andu aria icon ni mahutirio ni uhoro ucio na njira njuru ri makigwa hihi ni mahatwo thiini wao ri just one word to them tucoke tuthinabe jadi kiugo kimwe tukurere ni gugatiriri gutiri mundu ungithuthuria ngoro ya mundu ta Ngai no we uwe ngoro yakwa uria itheru ndanageria ngoro yakwa ndigekage wega no ndikora ngika wega o muthenya so there are things you can change you know at the style mimi ni change the style ya venye watu wananichukulia because sometimes along the way you get so hurt juu ya kuo siku expect wataka watu wato hiyo mentality siku expect but in anything you do unafaa kuwa unapata kitu ina reciprocate because in this world tuna live ni energy we are trading unanipe nini mimi nakupe nini imekuwa hivyo gutiri hindi ugathie ukore kuhano so wadu digiuga tere ngoro yakwa ni theru muno na nie ni barere kuingihota kurwa bara irwago ni Ngai koguo mundu ngigwa mkwaze ni ngoro yakwa ni theru ni
ndekeire mundu o wothe kuriganio no kwitangiriganio tondu ona Ngai ndariganagirwo. Yes, that remains the fact. Ndiracokia ciugo ciothe kanua tondu ndiarumanire no ndauga atiriri ndina undu nguite and I know na ngoro yakwa ni theru na ni njui ona kurikiria ona no mundu endago ni andu othe utikiaga mundu ngiaga undu angitura ukuite naguo na ndauga kuriganio ndingiriganirwo ni mario na ni ndanona no kurekera ni tukurekera na maundu no meguthie na na therie wega nobody owes me anything. Ado matiakenta wina entitlement. Yes, tukiwa hau ri riu ndirenda gucokia na thutha turacoka back niri maundu mekwambi kuhana ta mara kuhitanira guguthia atia, you know, until you find yourself to maybe the situation you are in today. We mvua nigiwa brane to horete muno no dakarie Ngai because we've been able to survive with the minimum thing. Okay, before natanifike hapo this after hiyo time nilikam kurealize kitu moja. Riria mundu aingira thiini wa scene ri whether ni usanii na nini learn gukorwo wi mundu wa andu niguo whether andu no tugakiende andu muno mimi niliopenda sana unaweza penda sana watu ujisahau ukiriganiro but ni wega ugakorwo ukimenya riri ni ha kuiga mihaka na ni ha ugwika atia ukuhota kuhingurira andu so hii time watu wa covid wamekuja covid tumejitoa kwa hiyo shughuli maintain even the offices na nini not necessarily zile branches hatudifunga sasa utapata kana Ivasha mwakano wathira mwathite kinya na Ivasha hadi Murang'a tulikuwa na Murang'a na branches igana kama 4 hivi ya 5 tulikuwa na kuna branch Tao tulikuwa na branch Thika Road tulikuwa na branch Murang'a na Ivasha na tulikuwa tunafungua Nyahururu so maudo mathukiire riri e time our student you know exactly to sijasema no ndari haga advert I used to pay adverts 350,000 per week nida advert iria moigwa radio nire ndari haga ta client yari agi 350,000 yes for 7 days with no discount kana kuongerera kindu ati we muruti wa wera nilikuwa na lipa tu venye inafaa so nigetha jake brand yo pakure riu ngikwira muhia gutherere ngorori nili survive job kama around 2 years too without being paid even a single cent. Yes. So that I can nigetha accumulate some millions of money to advertise ikitu nona uria tulikuwa na kele ya domingi so ni wira ndarutire wega fi so unapata sasa hii time covid imekuja sasa ndio watu wameenda alafu hakuna kurudi so this what happens kwa corona kudo tocio ri aciari ni kuricall malikora tondu na ciana nyingi ona ciumaga naja makaricall ciana no memo na kireho guku college ne kugurirwo meko agurirwo gikondoro komborero nyumba riu muciari mieri iri 3 ithiri ni yathira gutire kindu kirathie na mbere mwana ndarathoma mwana muciari no aratuma fare no aratuma bia cia irio gasi nyumba no arariha after 3 months wazazi wengi wataricall watoi ciana cia coka muci nduretekera mwana ikare hau nyumba na gutiri undu areka ne kugia na icera riu na nje ukugia so mutwaraga ke to the nearest athie kikothio no kone ya gutuma njwiri kana ya mekanika na ya gucinirira after some time ri wira mawira mekuo nginya icagine one wire yandike kidogo ri bona sioke umugurire macini kana umugurire madraya na kino muhingure saloon so that's why reset kubwa ili come because I guess to lose something close to kutoka kama mita 3 hadi mita 7 hapo mkirusi kido milioni 3 kinya milioni 5 to 7 hapo covid ni yoka na yathira so ni gugucoka sasa hata tuwesiweke covid ya tomatu andu maremo ni gucoka but we yourself we are good ni tura survive after hede ni na ndoheka ndamenya riu nie riu social media ri no nyambe put a pause to direnda riri kuonagia andu venye vitu ziko fiti na ziko poa ngona tulia tu nacheza chini
tondu ndarikie kumenya ni either upunguze expenses ama you work extra harder. Exactly. Okora ina wira umwe wethe mawira matatu kana mana oikondo ngihota gutinukithia diet na mehumbire and so on and so forth. Na tondu ona heri mwendeciretie giuga kai mundu re watu wa inventire guo ni ahitirie muno tondu andu matingithia expenses cia kugura nguo kana guthera muno nigetha ma impress andu aria angi. Gutire wikira expensive muno ono akirehe horosi asa ni ndathiaga guku njua kali not much no riu niguo ndauga atiriri riu ukamenya ni ugutinia expense ukanyihanyihia kauli kwa keja 50 unaenda ya mbao ama ya 10 no riu unaona andu ingi matihotaga. Me I did manage to do that. Then told I don't know really people have great expectation na nini. They want you to dress the way you were dressing yesterday. They want you to drive the same car you were with yesterday. Riu ugakoraga riu andu ingi ni maremagwo ugakora mu ni aremino ni kuma social media ni icio tondu ona kaba kombore ngari ararire kana tindi agitengerania na landlord nigetha a create biseria. So mi sikufanya hivyo, ndio nilienda chini ya maji wase wakanikosa. But pia kuna dozi mekwama na watu na riu ona waje kuhura aciari icio kana aruto cio kumera mokeri ugakora gutirihoteka tondu andu aya ni maisha iliendelea. No ame ya covid o mweri utwetagirira uhuru auge ni arugama and then riu kuma haure yo muyoro gioka. Hey, my mom got sick man sana. So ulikuwa napata nilikuwa natoka Nairobi kama on a Monday. Maybe Sunday hiyo siku mathe amelazwa hosi ni akoma thibitari riu ni ndauma Monday tunaona twina mugunda twina indo turarithia naki na guoya wa mami one thibitari one murwaru aramaka mucie gutikaiyo so na no kuhota kuguthuka nenie ndaguthuka Monday so kuna expenses ni uguthia nako ni gubanga uri kumurugira so gukora ndaikara nako kuma Monday nginya aramithi nigetha njoke on a Friday wanyita ndio ngatuka nyingira rido so gakora gucoka on a Friday so ona muhia mugrasa manire nake gukuri akwirehe na gibarua ri mutikuonana tondu wewe mucie urathie mucie karuga watwara irio unarudi home ukarara kiroko karokio curu and so on and so forth. Riu wakora ni ndathie mathe ahe rutha ona like after 4 days 5 days ndacoka riu ndiagicoka ta Friday na ni ahe rutha ta Thursday Monday kana Tuesday gahuriro thimu regi ngaikuruka on and off riu gerigane no ginya ni horo wa thukuru you know and then this thing unajua bado ina kudrain unika kitu gaikuruka uguo ndore soka na 20 30 40 hatire na umenye ndio ndore na harambe uri wekithia tiga o arata no guteithiriria nowe na arata riu ta we manze watu wa Jesus no wame come through sana walinisaidia sana ona na dakika ya mwisho ri watu gikihota kuhoya nao na mami agitiga kurwara you know heri tuongeage ukweli yes so that man really hata fefa few mono so ule msee amekupatia shughuli bado Alewa diketo adose no mara kutekira kia ona ya kumenya tere kama muanywe sawa na ke you know what come through we really prayed na mama ka got healed but then now sasa ni ukuje sasa kwa research sasa waje so you start picking the pieces pole pole yangu haikuwa ati benye watu walikuwa wanataka kuiportray tika mtu amepotea tugutikie mundu uri wa ngorago mete mitaro kana kodo thiete ringa kihoro ati tondu ni ndegire gwikondo so imekuwa hivyo tu. Hizo ndizo vitu zilizochukua mind yangu whatever feel na hideo le hideo menya ndatigerire riu ona arata ona kuona artist na kidingi mera ona dingi form gurufu tondu ndakoretwo gwithitie sister hideo ni ndakwithia ginya my sister karibu ni sahau my sister ni yakua na alikuwa pia ni Muislamu kwa sababu banaki alikuwa Muislamu na convert so ni ile anaaga kama na utotukwaira ndathita cio tuko no muthe tha kenda ki watho agirio ni gukorwo muthike no ani mathaa less than 24
riu hindi Nĩ ya covid nĩ hĩndĩ ĩyo ya covid ya andũ maheagĩrwo mathaa nĩ hĩndĩ ĩyo aca aherwo mathaa tondũ rĩrĩ muslim andũ mati gũtikorwo na ũhoro nginya wa macakaya wĩ Mũithĩramu aca nĩ ndĩ Mũkristiano so wakora atĩ rĩu hĩndĩ ĩyo na gũcokanĩrĩria andũ rĩ nĩ ngumu sana na nidaki attempted and some of the people that I called aku come through ngiona gutie na Ithĩramu riu no rĩo anyitanire kou magicokanĩrĩria bill within like 3 hours makirekia nigetha mwĩrĩ ũririzwo so nikaanza kukua na hiyo detachment una get afu ngiaje ku realize kumbe hata chango mingi happen inakuwaga ni juu ya maybe self interest ni aje unatoa una get so nikadetach na nini nikasema acha nipike shughuli yangu the family leo ya kuleu familia iko story ya familia nao basically mimi na the closer family the closer family tusiongelele iko tu ndoni hado gutwika ari no hiki munene muno ne gutheria hau gutire kuna wendo nilifanya 4-5 years ago no ga mundu ngiwekete hiki miaka iyo kana ucio arĩtie nĩ mwagĩkire nake I don't know but just to clear the air na mwikine maige newe wakiroka na wakimwere so gwenda kugatirere kama kuna kitu kama hiyo maybe ili happen kitambo na it must be 10 years plus ama kuna ni kitu pia iko karibu ku happen ukigwa ndo makiwa huo sijue mambo iko karibu kuivana lisemoro lipo na kama halipo laja but I'm that kind of a person no mami gore to get display you know na no man mutumia wa digwo budangu pia alipas some years ago so demo docio ada ikuja ninapenda hiyo privacy ya kosa kuweka watu wangu nje okay do Chris re hede no ubuthokari na njwire nene kuna watu re urobuthokire mi ndirario guku but I think I guess hidi onirio ndiratwikire so much charge enough and ilikuwa yes wacha to call spade a spade naona ngiuga to ndaigwo kinjira time nasema ati andu matharia namba cia kware ti uguo caption iyo yandikitwo ndaugire atiriri there's no need that mini kwena namba yako na namba yangu so tusaidiane so kafomitharie you know create space for other people okay tonduri wona ngai ndukigwa he handu hakinya ukerwa ati utangirekia maundu mangiri ngai ni agagwa so no kurekia na for that time nimelan ku detach sana nimelan ku detach hadi nikakuwa pro so naweza fall in love na kitu like an hour before within idhaa rimwe ni detach na kindu kiu completely ndunajokiriye robuthukire nako guku because nimekuwa nikifanya kama show on Sunday nimekuwa tu but chini ya maji and then there's another issue watu walikuwa nasema undagi event na nini leo wakora tele on event zingine ni za kukumaliza kwa sababu nao leta DJ ile na nuaje ta event ile niguo haya rege joke through uhebesa no rajeta event data DJ but sasa mimi nina support but no uria ndungenda kuni support joke ndwike DJ igako na inere yakafaweta mundoge so unaona I make sense kuhudhira nai yes to ni ndagwaka ndakuongerera gibeti kindu no we ndurenda kujaka no ndurenda kuheithia gitio kuri andu aya witite unaona because na tioru mundu ni choices twika to rĩngĩ mũne kuigwa hindi wahota kukenjitia beta nyingĩ kana hena mundu ungi hihi uragifeel ni arabatara undu ucio riu uguo ukawigananitio uguo kamenya no who is who yeah wow hey Chris you are an orator we no twari ha mathaa meri riu ri no ubuthuka ndona niweka event haria hegwitwo Homeland na event yo ndekire ya celebrate 15 years ndakugwagira miaka 15 mweri 15 na ngikiona arata ku arutwo aku papas ni ndamonire ku ndonire ya Dibul ngiona Ricky Wayne ngiona ma DJ aige
na ona MC nä ndonire kabå gakiaria kå rä u rä nä njå event ĩyo rĩ, it was not just an event. Maybe in as much as you are celebrating, you needed support. Nĩ gwokire ũndũ on 15th tukuwa na ile turn up tulikuwa tuna expect kwa sababu nastai kurudia hiyo kitu tena ati nilikuwa nimeweka hope sana kwa watu lakini sikuwa na tukupiga target tutionie kiria tu expectaga because the idea was to revive the fire gucokereria mwaki rege tuhote gukinyira andu aingi na guteithia young youths especially tari ciana irarekirie thukuru so ideally ilikuwa ku expand to buy like some more equipments and set up like another branch kuri aciari aria mararemererwo ni ringi ni kurehe mwana Nairobi na kumukomborera nyumba so I was looking for something like that nigetha riri urauga nago kundira somo kireri kiria ndirokire na kio ri hote go feed andu angi tondu tigiakwa ni kia andu aya githino kuno ni feed andu angi tuhote kukiria aini angi ero meguturathima na nyimbo riu apart from tukina rwimbo ati tulikuwa na fulani tukiri heo ingi turehe DJs angi tariki ma DJ angi ta Dibul you know turehe group angi because on our cio message ni itakuwa for some time ama ile time Mungu amepea mtu and then vitu zingine zitakakuja not we strongest need the hurry na they know how to use and still I have information and the knowledge I can still share no hote gutabia ke the toisio ko initially we were looking for a way that we can restore ourselves back ure tungicoka haria twari na tucoke ona better than that na nokyo turakia jiginya ciari are mena ciana ireketie high school na kana musiari kana mundu we in between 7 years to 45 years na no edirie guthoma kothi ya DJ as part time kana full time twina classes open so mageturehera aciana icio no tukene kwina andu a wendi mwega bado makoretwo makihurira all the time makijera Chris wekire igongona na ihenya tutiari menyire igongona udekite riu riari ya wasanii riu dressiragia of something like on 14th it will be on a Friday na way before then kwina andu ingi makoretwo makiuria namba but riu gakora ringi na platform iria andu maroreria namba ri ndihota guthio gicokageria every tondu ringi ona mundu yakurigwa atiri niki wagira page ine yako so you just let it pass na ringi mundu ena wendo kwina mundu uretereire ringi muico kinye tondu ringi wana murathima kwina andu matari mawira dina kwira danagia testimony have a couple in US metago ndikumagweta ritwa andu mokite hindi ya COVID mundu akurehera ginya akwira okana gicunje tondu ni wa marathimaga na matiare wira ati na through kihoco giaku ni monire wira ati na makihota ginya ku extend kwi kazini yao akiona wira wa Jesse aturite thete muno and I was touched magoka you know like iyo ati mundu nenda gukuona na kurathime it touched me so much na no uga andu wana rathima no agweta andu mana rathimo ni mix ciaku nyimbo ciaku hindi yo the ya COVID people who are jobless back then they are andu acio the na ni njui kwina omego kumitambo-ini na ni njui ni wenda kurugamia Chris Stylus ringi no wende acokie brand yake hari irari no wende acoke hari arari and I know people are concerned kuma video icio ciraumirire andu aya wana rathima ri na aria mahutio ni rugano rwaku ri ungenda makunyitirire ate in all direction the people kuna adum very supportive in prayers some because no ginyo koro either we ni hota kunyitirira muno na mahoya or financially both are good support and kiregiuga ni atiriri that support will go a long way because agikoro iyo niyo track area dathondeka within those 15 years na miaka ya media ni teta no mugwaja hau and now I've been able to transform close to 4,000 people in a short period like that now you can imagine you mugeka undu uyu muri andu ingi kana wina like a support team no twike maundu manene muno no tuhote gwaka thukuru ona ngorofa no tuhote kurehe ciana kuma kona inya ciothe cia bururi you know no tuko twina thukuru wina ginya dormitory ciana irakoma na
ogĩciaga the kind of knowledge na information ĩrĩa ndĩ nayo. Yes, gũteithĩrĩria andũ ta ini ndĩrenda gũkoragwo na master class na forums cia aini nĩgetha ndĩrenda kweheria mũini upcoming tondũ ndĩrakĩonire atĩ upcoming athĩnĩkaga mũno, and I'll give you an example. Upcoming oka nokonie ndĩ mũini wa tene rĩ na nĩ hitĩte okaga agakũria we nĩwe tuge ndĩ upcoming we nĩwe hit ngakũria mũhĩa rĩu kũndeithia atĩa na rĩngĩ ndĩ wakwanyu ka tũthoma kanitha kũmwe kaina ndĩ na karwĩmbo rwerũ ndĩ na rwĩmbo rũthaka hĩndĩ ĩyo ũkanjĩra Chris reke ngwĩre no niĩ ndahitire na album ya mũgwanja handũ haha hendaga rĩrĩ ũtrust Ngai na wetere no mũhĩa nĩ ũĩ nĩ mũwaine na presenter who nĩ mũwaine na ngania nĩ mũwaine na ngania no ndũngĩhe connection tondũ wake nĩ ũrafeel wahe connection rĩ ngũkangũrũge njĩke atĩa ona rĩu ona support andũ marauga ndĩrendaga ũrona ũkĩmĩaga ta rĩu ona andũ acio maragia gũtirĩ mũndũ ũrĩ wahũrĩra thimũ ona kũnjĩra Chris woi ndingĩahotire gũtirĩ tondũ rĩrĩa wĩna kĩndũ thĩinĩ waku no rĩkaba twarie ma ndirĩ mũkebe ũtarĩ kĩndũ ndĩna kĩndũ thĩinĩ wakwa andũ nĩ matendaga kũigua guoya na kuona to gũko take over no itininanagĩra nyeki na ithuothe tũrathimĩirwo tofauti nyingĩ so ũndũ ũrĩa ingiuga rĩ nĩ any support is welcome, both financial and prayer support system. I'm loving it todo ndigũkwĩra atĩ ndiũrĩtie arata theri na kũunja especially ta rĩrĩa ũraria maũndũ mamwe matters of the heart matters of relationship ũrĩa andũ metanagia na ndũgũ cia andũ inakuwa sensitive sana na nĩndĩramenya Ngai e mbere na nĩngwenda gũcokeria ngatho ta Bishop Mwai nĩ come through nilipata support nimepata support ya Elijah Kororia pia wenye wako dada Sara sai so and vitu zina come tu pole pole so we were looking at something big which to achieve too with God's time. Wow, rĩu nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kũnyitĩrĩra kĩoneki kĩu kũnyitĩrĩra kĩoneki gĩa DJ Chris no Chris Stylus arũgame rĩngĩ na arũgama hote kũnyitĩrĩra andũ angĩ nao magĩkinye handũ ndiĩ kana nĩ ũrarĩ na pay bill kũrĩa kana ũtũhe namba cia thimũ nĩ andũ aku arĩa makwendete na wanarathimũ nitapeana namba ya shule na personal number but kama ile pay bill tulikuwa tunatumia kuuza ticket is still available and I know kuri andu mendete gũtambũrũkia guoko na mũndũ na ndarenda ona amenye so for purposes like that nitapeana hiyo till yes nitapeana yeka pahali na mũndũ urenda kunicho na personal note mũndũ urenda kundehera mwana mũndũ urenda gũka gũthoma mũndũ urenda consultation ya business na nĩjika consultation pia ya churches na andũ arĩa marenda kũgũra indo cia live stream nĩ hota kũmacocera kuma na nja mũndũ tu nĩngũhota gũcocera ũrĩhe we mwenyewe na mbia ciaku na indo ikinye yes tindo ndĩna cio ndĩrendia gũkũ na bado no tũhe number personal number the personal level ni 0720 201 222 yes namba ya thukuru ni 0724 573 862 wow yeah bill iyo nĩ tũkũigĩra iyo nĩ kũheana it's a KCB till nĩ tũkũmĩheana nĩguo rĩu rĩ tũhe parting shot ingiuga ndĩ so much aware maũndũ marĩa mara happen na ndĩ harĩirie kũhũthĩka ũrĩa wothe ingĩhũthĩka na nĩngwenda kuuga gũtirĩ mũndũ ũtahĩtagia the only mistake I did and I want to admit ni moja tu nĩ ũrĩa wonaga maũndũ moka ndũ magathukia maũndũ mena ũngai mũno ũkaigua guoya ũkehera na nĩ tondũ wa mĩrerere ĩrĩa tũreragwo nayo rĩ ũgetigĩra bara ya Ngai yoka rĩ tũkahũranĩrio na andũ ũkora no ndĩracoka ndĩramenya atĩrĩrĩ ona kĩrĩkanĩro to kiugaga nĩ kĩrĩa nabii
manambari so na uguo ndira base tu ate onake no kugaduga atirere ona fundi wa iratu ni hari fundi wa ma na fundi wa maheni na no menye ukienda kwaria marimwe ni weheraga handu hena maheni nigetha ndugetanire na maheni mau no riu ni ndoka ni turi hota ku different maria maheni ngaria ma mayario na guku tukaria maithuo no tungihota kwaria maithuothe no tige go full Kenyans na tukorwo twina wendo na twendane tuteno hinga uguo niguo ingienda I guess ingiukira muthenya ngiuga gabu ni gukena and we make Kenya a better place. Yes. Wow. Ndakena Chris. Na ndakena muno muhia. Ngatho nyingi muno ni tondu wa kuni host. Niguo. Ni naona we nyihi ucio ngatho Ngai akurathime na gwike wega. Na ni ndakena ni undu wa guka tutiwe na ndirakwandikire na ura respond. Yep. I really wish you well. Amen. And enjoy moko-ini maku ni haumite andu aingi. Ugo moko maku ti makuhunithia ni ngatho ni moko makirathimo nditikitie uguo na Ngai ari ona hinya na ni gwika maundu manene gukira maria ekite mbere you know na parting shot no jugia atiriri ona we hau whether we mu biashara kwina nduramenta whether we muhunjia kwina ndurarera whether we murutani kwina ndurafundithia tiga ku base maundu all around you umenyage ona Jesu ni ugete atiriri ona ingikana thie ni ngana muhe hinya mwike maundu manene gukira maria ndekite koguo tweherie maundu mau tondu ona kindu undu ucio no guratuma ni God constantly because unapata there are people who feel like wakishika mkono utakuja ku overtake no ukariganirwa atiriri andu aria maroka thutha ona thutha witu ni maeka maundu manene gukira maria tureka na maria twaneka so ria ndona andu mahitukire moko-ini makwa mageka maundu mega na manene ri ngoro yakwa igiana gikeno gikirite mbeca wow nice tutigukiria hau Chris ithu no twari ha mathaa meri njuge Ngai akurathime na gutongorie amen I wish you all the best in all your endeavors and enjoy kiroto kiwi na kindi gukinyanira murero witu aikono wake ni onurugano rwa DJ Chris Stylus nyandikira hu mwena wa comment section na mbeca yake ni cicio itikira kwaraniria nake no iko wena mwana hau urabatara guthii guthomera maundu ma DJ kocio ni ko enjaga muno ni ndamikite tigada korire ngigwa moko-ini maturi anime itikira konia na DJ Chris maundu macio mothe atariria nya gukorwo aiguteithiriria ni njetago muhe wa maingi nitucemania muthenya wa rucio mathaa otamaya ndimwendete muno have a good